Jutro ekipa, danas smo još luđi, evo upravo je 5:20, idem sad sa vlaka na jedan bus, imam još neki pol sata do vode, ovaj put sam ustao još ranije, oko 4:10, crknut sam jer sam radio jučer do kasno, ali pecati se mora. Ima da se preporodim kad dođem na vodu. Idemo sad na bus, južina je, prije par dana je bio i dalje minus, sad je 11 stupnjeva rano jutro, tako da idemo probati ganjati pastrvu opet, vidimo se na jezeru. Evo nas nadomak jezera. Ovaj put ja dočekujem zoru, a ne ona mene. Kako uopće opisati ovu ljepotu, ovaj osjećaj? Mjesečina je puna, čekamo jutro. Evo, napokon se razdanilo, prekrasno jutro, 7:15, probao sam malo po dubini sa gumama i varalicama iz Kine, a sad idemo na Mušicu. Ima dešavanja, ali na samom centru jezera, predaleko je to sve od mene. Idemo probati nešto smisliti. Evo me, idem prema idućoj poziciji, pogledam sa strane i ugledam nešto savršeno. Pogledajte vi ovo, koliki varganj. I upravo sad vidim da imaju još dva tamo. Nisam siguran ne valjaju, ali provjerit ćemo. Pozdrav! Ena trenutno baca onog spinera na kojeg sam zadnji put imao 2 pastrve. Međutim, možda danas bude drugačija situacija, pošto 3 dana smo imali kišu bez stajanja. Vodostaj je puno viši nego inače. Mutna je voda, nije ko zadnji put. Pa ćemo probati više stvari, možda čak i gumenjake. Prelijep je dan, nekih 10 stupnjeva. Sunčano. Uglavnom, topčina od dana. Idemo na posao. Vidi ove banane. Znači koliko smo ih... Vidi ovo, koliko smo ih nosili, jebate, onak sam da tu. I već su pocrleno. Evo stručnjaka za hranu. Neko je za pecanje, a neko za hranu. Ono kad otvoriš hranu, cijelo krdo pataka dolazi. Sad masiram i pecam, bog te ja ću imat ruke ko Schwarzenegger.
Koji si pravo? Vidite šta je varao. Na ovo će imati ribu danas. Da. Ako zabacim 865 puta. 864. Bacam kroz lopoć. Da vidim je li ima tu šta. Baš je dobar ritam taj. Koliko je se povećala voda, majko mila. Ovo je bolesno. Vidite šta je vode. Vidite šta je gljiva. Ajmo. Ovaj mol većinom se izbjegavaju jer je stari nestabilan. Kao što se može i vidjeti, manje baš top. Danas ima jako puno ljudi, ja jednostavno riba ne radi i nadam se da će ovdje biti se ovdje zavukla koja, pošto je najmanji pritisak na vodu. Danas ako nije bilo 50 ribića, show, znači koliko ljudi. A plus oni i ovi kupači, šetači i ostali. Kostanjevka. Kostanjevčica. Ona jako lijepo miriši. Bolesnoća u ovoj šumi. Močvarno područje, sve živo. Drveće se ruši. Dosta urušenog, a dosta će tek pasti, kao na primjer ova dva što se drže na ostalima. Lijepo mjesto za hodat šumom. Bravo. Nije još gotovo. Bravo! Ja ne vjerujem. Svaka čast. Aj to. Tako je. Bravo. Jeli smo. Jesmo.